ka gold bio oil, ka umpaniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Kabaduna artangka na kiwe ki diesel, ban apply na kabanta banbo ya ki petrol pump, pila ban phone ha ki number, pila ru ban login sa www.goldbio.com. खूब चले ज्यादा चले Hadin ka jingpan mang jong ka office u block development officer jong ka umsning CNR di block badda ka jingtre sitom jong kinong ilam sinong rengkat ru bad ki pai ba sinong ka sinong solang hanin ka sngi lala ban pli pai ba ya ka surok yat kali ka bakan thup ru ya ka jingsina kenro ha ka sinong solang Hariboy district ha ka mang tengka ka bakhat lailak 20,000 Henry uspa alai ponyo tengka ya kane ka surok yat kali ha ka sinong solang lawan ban plipat ba daw MLA jong komsning constituency uba Jason Maulong da ka jingidon lang jong Sri Raja Brahma ubade BDO jong komsning CNR di block ha ka jingidon lang ru jong orang ba sinong ka sinong solang uba Shan Bha Sotun uba Niki Kharthangmau u Alexander Shadap ubade president jong seng samla sinong solang uba Paulus Khongshei ubade secretary sinong kidkhot jong ka dorbar sinong kidkhot jong ka seng samla sinong kidkhot jong ka seng kanthe sinong bat kat to ka ne kiripat ba Haka jingbu memorandum jong keseng samla ban penbahaya kemaran nilai kai na kaliang jong MLA komsning constituency ulaong bakalong kabadon bok palat namar na kaliang jong kumunong mikman ula deban tep lupa ya jing penbahaya kene kemaran nilai kai jong sinong solang na kaskim MLA na pipet kidon kiwe kishnong bakani kaskim energies karu kalong pada hakita kinong yalam shnong ya kakam kim Tripura di Tripura torti kata tadi kecing sisa bangala ingat lek produk barnanget ba kani krishnong nadu kidong basang kiparem nadu bilawan nadai ba sanbha najui ba ya kanu kakam berkamtam mentah nadu bi asyam tim ni ba kaya dai kaya dan tibat no pi ailang ki kabon kadiang pi kilong me kilong ba perhai Namar napok blok kiskim ki paper kasong pare ha kajing stad kunong ilang snong pare ket balik approach ko blok kamdam ina di video hamne anong IP kasuk ha menteri kami video mar balik ilong very proactive belum very dynamic adon ke ki di shop itran ngai ni don kata consultation ni perkhat kunong ni tre hang ta snong kunong ni let hang ni snong kamdam ni solang layo kanian RGS kebashi spaski nganong IP yang tu ba market umum kaya kun kali bay market ukat sawan next year hakkan manun benefit ya kata manu yo ujung kata ya kata lima pi ki pata timde ban sakutang hang ni kani ke jinga tri ringkat kani ke jinga ai kelang ti kamon bakadiam kadi ban ya serta ngasong IP nga kerpat let IP barokai marang suthu ka jingdong kam hang ni action babon habang anang yat lenti mene hang ni nganang kelihi rong basdong ngomba kadon komandan hang ni asdong yung kadon sudon bok ba na koi hang ni kalau ke ka ba howdon bok gi pun samla ba ka memorandum rugi yung bagi rong kam na kataman pun hai komandan kidong kam ta ka wall bagi rong kam na kata ka muka gallery orang pi pun samla ngala tap scheme ya kani pada scheme jo kani kam dunai kum habenta ka first phase bangan yo kam dunai yang lek pula ngala tap kani menta kata wan au du sem bat mai ngan ro pula ri kata ngan ro pula ri kata mari akini kiski kepada kanang song bat ki rapor ka department jo ka sports bat director i kongut na song ya khat ba menta usnem ni identify south league jaka hang ni apa ka thai using na south league jaka ka wei kani kum sola the next pun sampai sing south league wei snong parekat de ngathai pi pun samla ngathai kubo fibo kubo memorandum di flyover sendang kata kajing pula nak dia juga ni kan ma te afai fila de bani hon ngasu thu ba hangi tangka taru ko parlong kani ke sulong no tangka first phase bangin pendum bangin pi ikam sha buat bangidon kata ka mensi menteri na mata fi kon samla ndai jangan fi kon samla fi por khoi ki bedon hangne nga kwa kata kajing sha no fi ai lang ti mon kadian kabon bangidon kam bangin le akani ka than akani ka dong jungi kasang ha ka bojong fi kadi por ka bojong fi wi bodon kata ka buat pi ai hanga unang tempat yang atai hakani ka no paiski nga budhan ka jingkran iditang ini mongwan play kata NRGS ngangai pa ya kata ICDS center nga try hal news nam to laput na hal news nam tambay nyo please kiwi center but kiwi development
Pada kalian juga ngajung ba na dot ke people kita na ngadu meli pasanda aro. Pada jandu akhmat. Di na kalian juga ngajung kublik klum se shisin. Isenang ikenduk, isenang isyam.